Dobrodošli u još jedan JS tutorial. Danas ćemo vam pokazati kako da snimite sav zvuk koji prolazi kroz vaš računar koristeći program Audacity. Ova tehnika je korisna za snimanje zvuka sa raznih sajtova, dakle je teško ili nemoguće skinuti taj zvuk, ili čak za snimanje delova zvuka iz filmova i videoklipova na brz i jednostavan način. Ova tehnika važi samo za Windows 7 i novije verzije Windowsa i ne važi za Windows XP. Prvi korak je da izaberete Windowsova API, to je treća stavka iz ovog padajućeg menija, onda je potrebno da izaberemo Speakers, High Definition Audio i onda samo pritisnite Record. Windows će da snima sve što pustimo, kao na primjer YouTube. Kao što smo i ranije pomenuli, ovom tehnikom možete da snimite sve zvukove koji prolaze kroz vaš računar, uključujući i Skype razgovore i druge stvari. Kada ste završili sa snimanjem, vratite podešavanja onako kako su bila na početku i to je sve. Ako imate neka pitanja ili želite da vidite još neki tutorial za Audacity i mnoge druge programe, posetite naš blog.